Pagi Besti, apa kabar kalian? Semoga sehat ya Bes, rezeki tetap lancar, amin. Ki aku arep persiapan masak Bes. Ini ki masak simple ya Besti. Ki aku yo di antara bahan-bahan masakanku yo ada perkopian. Doping kuisu iki Besti, ben tambah semangat ngono Bes. Oke Bes, aku tak masak sik ya Bes. Tetap semangat. Iki Bes, sayurku wis ngene, wis mateng. Simple to Bes. Sop Besti, sambele kecap, lawe kerupuk ae Bes, wis jan mantul. Jangan lupa sarapan Bes. Ayo sarapan Bes. Ojo lali wedangang yoan. Oke Bes, diet bukan berarti tidak makan lo Besti yo. Engko lek ora maem, kena asam lambung, malah bingung. Semangat Bestiku.